nale ababi pole neraka sijil pada raja na keriki te ia ko tapai rupat dempat na burung ababil sinin na kami sapo-sapo pada daw purenan rula biasa kita kata daw purenan rula sapo-sapo makko tu modelin faja'alahum ka'asfin ma'kul ipancaji sabo-sabo pada dokurenan re ulla ia kuiro virus ero nakanay lakat na gajay tambus latu bubuan ia ko tau nakanna langsung boro mak goro majabaw na gangkan na Raja Abraha sendiri lari li sukampuna di nadapi ya manamati mati mana si di pasukan bergajah maka ia naro yasan tahun gajah okuniro jaji nabita napitangi pungalatala aku asana untuk mewai agama na yang kaya tahu coba-coba untuk jaru-jarui waktu na jaji nabita napitangi sifat kenabiannya kenapa pak berasanjur nahi nabi lahir dalam keadaan tajam carilla killa macahaya waktu najaji nabita cahayana nabita sempat pede apie na sompai toko Paris matau-tau ngetuero apie na sompai toko Paris jajina nabita cahayana pede apie oko Paris taparangi saloe bakat tasi enonroi masoro-soro to mapak dua langsung mati silalona berkat cahayana nabita to nasari pamasi nania asalamakan yan ronak kada guru tajak parilan da barasanji kebetulan dia baca dapat barasanji ju tambah cede wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqaw wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah nayaro nabita to nasari pamasenanya asalamakan tau kami nasuku ancajinganna suku watakale suku to sipa-sipakna ia komelo ki macindro lai si bitau ta sapa-sapa suku-suku bilah bermaci untuk ki suku nabita suku watakale suku sipa tidak ada celah angka tahu makasi watakalena sipa na tamamuka nabita bunga jaji mupi tajak cari laki-laki letuk batoa nabita tercatat tahu kami nasuku magaret tak tapana onro suku negara tanah nabita ia ko angka tahu majata pana mak depe macin rolotui magaret tak cede dena pada ini ia mak kokwe kon kata magaret tak to mak depe pedek magarata ini pedek majatap makin aku aro amo magarata mako dena suku garatan nabita suku ngatui garatan magarata pinabita na Nabi Yusuf biasa kita Nabi Yusuf ode tapi ko makadaki magarata Nabi Yusuf atau pak bawan ni ia komat tengangi makira-kira lasuna makun raya na lalo Nabi Yusuf capu lasuna kira pak jelok na naira dena seding apa natanga Nabi Yusuf honru karata na angka Ustaz Pawi ia komiki magarata anak ta ia koi tampui baca-baca ngigere surah Yusuf berak magarata anak ta ko jajiwi ngasang ustaz tanya angkat to ngamak malakang ni tunay tampu na baca lengi surah Yusuf jaji wi majata pana
Na telepon ustaz, mayo pala na majata pa anakku na baca les surah Yusuf. Maka dia gere papi bali na ustaz kiringa nga gere foto na bapak na. O maku iya coach ambo na cinro lagi. Tania gertak na nabita melo ya cinrolai apa magertak Nabi Yusuf magertak pinabita. Tapi tania gertak na melo ya cinrolai. Ayana tu ampai degaga foto na nabita, dega foto na tu. Magi na dega foto na, ang kagamasi malay sar makigua baleho. Napasang ni wiriwatata na gili pangutoy miti talap-lap matu din nasadari. Jadi gaga foto nabita apa tani meto garata na milo cinrolay agan na pala sipakna. Dua sifat na narampi guru Ja'far ilan na barasanji kaling-kalingon na. Pertama, syadidal hayai. Nabita matanre siri. Lain ni matanre siri, lain ni mega siri. Ia ko mega siri na tawe, biasa na maluta-luta. Amoy pagkasiri ko si sami de na masiri apa mega mo pasiri na talu karoba pi. Ya ko si sami ang parang de na paduli. Tau mega siri na yun. Tapi matanre siri malak manini. Anu wadingi po siri aja nak kada pagawin amo mak dape dito na cinay. Napay arwa taong umuru na nabita maca ni matanre siri. Ya kuah 2 tahun kelas 2 SD bindingi anak ta. Nabita anak biu-biu. 2 pulang itampuna mate ambokna. Anak tahun na mate indokna. Ipiaro ko nene na 2 tahun na mate to. Lanjut ipaliaro ko murena Abu Talib. Arwa tahun na ipiaro ko Abu Talib. Iyaro Abu Talib 2 telu wija-wijanna na deto kasih nama sagena Andrena. Jangan kana ya komelo na pandre anak na nakalangi na pasiada inurena. Dengan harapan amonan recek de kosipaka masing-masing ki baraka turung genna itu. Amo anu cek de kosipaka masing-masing ki napaturu baraka ipungalatala ganna itu. Amo mega koya dapai denang kanamelo ganna. Waktu na manre siada sapui sana. Kabatulan melo japui nabita pakan rengi ni tay liman na ali milotot japui nagatang liman. Magi nagatang liman na nisang alena nabita. Iya menumpam mak sapui sakupun na bola masa iya milok medangi kinagat tangalena menumpam mak masa iya medangi iya sipa lanya makokwe maromo iya to na menumpang iya to na melo cocong lepa piru mamiok ko bola betanata we na parisura Nabita na pamanaras sipa tujue. Napatuju sa puisan na. Magi majanci po nga latala ilalan na hadde sa kutsi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Po nga latala patuju atan na. Narekoyero atay na po ni patuju sila surah salana. Jadi komelo kina patuju po nga latala aguri patuju pada taru patau. Makoro janci do po nga latala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Amasay kotanay namasay ki polease langi. Komelo kina masay po nga latala amasay padat taru patau kolebok na wanilino.
Gangkan nama kada guru ta iya komelo ki mita sipa 7 angke ko 25. Ita gari 5 ya. Pada letu si di kanan, si di kiri pada lain. Jama-jaman na pada leto. Ya komit beppa melo ijap po na timpu 5 gay jap ko beppa. Kanang. Te. Ya ko talo kanang. Aja ga kiri matu kanang. Angka konde-konde kanang. Apang panas kanang. Maga pi paling najap pu kiri. Lepi masupi matu iro pulai timpu lelean na to si kiri dene suruh langsung kerja. Nisami matu aja man. Purai na jama denan nau denak kada iko kanang iya mana ko be patuli ko lupa iya mana di masupi denan noko te angka to maleki dui ba iko si tarimai denan noko magi na kuaro kanang simbol punggawa kiri anak guru mengerti punggawa. Iyo kiri, iya memang terima duit tapi tajam kembali ke jam tangan. Iko pakai. Kamu tuh kana tapi cari data ciri-ciri. Melika cicing ulawang. Iko pakai kiri. Bangga si kiri. Amo soy matan reto. Paya pitangi. Iya sih pak lanyak tuh makokwe. Punggawa dia na mengerti ko anak guru na anak guru kurang ngajar atau mistili punggawa anak. Yung mga lima rocha. Iyan na kada guru ta kun kalyadain asipa pada ko 25 mu. Wala takun kal ainain. Aja ta sipa pada 2 mata ta. Magatosi 2 mata. We yatosi tu pala 2 mata ya. Mak bali bola ingat bapalawangan ni na desi semanahanang kaneritai 2 mata si jali-jalinya. Mongolo maku aki maku mana ni? Agili siki maku mana sih? Denang kana melo si tiro. Iwa ko na bibay pala. Malasi si wali denak pamago-mago. Mago tu bali bola de malaparu 2 mata Di makade guru ta aja tali sipakna 2 mata pakai bawa ni makita aja tali sipakna iya na tu na pupungala tala korangnya wa fi anfusikum afala tubsirun ilalan nawatakalimu dega hamu tangga irohe 25 padahal tapi sifat 7 2 mata mak bali bola dia nasi jeling tangga-tangga cik deh ala ni sipakna 25 aja tali 2 sipakna 2 mata Yang kedua, sifat yang menonjol adalah tawadu. Tawadu. Alena jai ila fi kajena yamato tepat pangi pakaianna yamato perai dadi na bembena yamato tetengi sebolana. Magi na takok sandala na po guru tajapar ilala barasanjin na iya. Sandala pakai kami na mariawa tapi kuya sandala lai pakai lo masigi ipake muk bitawe madecing o ni sandala na bilal na pakai lo masigi muk bitawe mas sempajang hayala sholat lo kimi mas sempajang hayalal fala lo kimi to pakala jiko bangite makada hayalal fala betul itu pada lo kimi to pakala jiko deta lau tak pakalangnya leta. Sandala na pake bilang mo bitay mas tampanya, mo bitaw pakala. Sandala na onin na ang kanyo ko suruga, ang kamupitaw no kolino. Makanya ko masuki matu na deka sandala ta 2 mina barang. Ko de nilala suruga ang katong malay. Natit pangi wajajuna hidup sederhana. Amo man ni punggawa tapi dia na langsung nak dia wajajuna ko sopi sempat na tipang. Pangulut ta umat sempat mahkamah ni
Waktu na yobi ko si diraja tarimay goncina Baitul Muqaddas. Maka dia tahu baju balota tapake. Raja mau biki. Napake baju balona maka lalan na sa di pamagay. Biasa na itanabita ite pawajajunna. Nabukai baju balona. Napanapasang wajajunna 10 talupatipan na. Menrik mangolok ko raja. Napayok ko pintu gerbangnya ibilami mani patipan wajajunna si di 2 talu apa 10 2. Maka dari raja tania pa iya lautajenge. Iya lautajenge untuk terima goncina Baitul Muqaddas. Tawadu cinrolok ko nabinna sampai 10 talu patipan wajajunna. Nah apa 10 2 tanya apa iya? Kau pusat pacik di. Kaya sang Umar, iya. Pita patipan ko kalipat na bicu. Dah kalau iya season na langsung ta masalah raja lolo raya tanpa basa-basi digapan saratan. Niga pakwero pungala ta'ala patarakai da raja na tawe rigau angkana si mata mappa katuna ale. Ale na perai dadi na bimbalana betul na jama-jama lino ye. Maka dagaki dina pakareso na bita. Sampa alena perai dadi nabi balakna napahami man nabita maka da iya tulino na pancaji po nga ta'ala memang onro makareso ye kon katau kolino na tia makareso salon rongi komisuru gawat di monro onro makareso ni to kolino cuma pakasingi pahata onro makareso 2 yakaresoi lino akhirat pakkaresolino nabita tetapi ia kolino na jama de na passayalena ia tomi na dapi ina jama tapi ko akhirat na passalena ia na tumpai makada pengulut ta'ali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ia ko makaresolino ki anggai miki tu mananungan. Betul na ia ko puro ki papisau ki. Banyak pasti sangadi pasti milongki tu malampe. Apalagi ko bangi tahu papisaui pura pasti masam paja napa tapogau. Barakat tu na lengi pung Allah Taala. Mo cek demi talolongan ko pura mo masam pajang napa patarusi insyaallah barakat ko tu. Ya kok kampota khusus di Indonesia ega pajek dalek baraka mi makurang baraka mi makurang magi na karo daripada cindo lain na bitta batena masapalino masapalino na bitta tetapi ia ko waktu sempayang ni waktu na yurusu agama maka na palepang ni jama-jama linona ia cindo lain maka ia tu tau macin roleko na bita cek dek ni jama-jama lino na jama mega polianna mega onroegan na polianna na pake kolino lattu matena angka mupa na sesa lattu suruga na pake tapi terperhatikan itu makatai jama-jama lino mega jamanna liwa repana dade na sidapi o komupi lino de na sidapi apalagi lattu suruga de gagal lattu suruga apa mau tu sampainya na jama tu jilino na cek dek mina lolongan tapi tau magamay maciro kan bita cek dek ni jaman na tapi mega palolongan na onroegan na sidapi atutungan na boko lattu suruga pamasena kung Allah Ta'ala wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gada ya tu si ko akhirat tajama mak jama agama ki angga aleta makada melo nikmati baja jikon kata kasa agama apari-pari ki mati kaki dina ganda bangi tawe apari-pari ki atau makada matu cinampak pi maka batena bitangi contoh kemudian alena mewai siolong-polong isak bolana alena tetengi isak bolana nasi bawai patete si 77 nabita newai si balireso isak bolana nabita jagaiwi isak bolana magi terutama makun renna
Apa ia tu makunrei kode na jagai? Makunrei kode na jagai? Gangkan na masalah kedona, de na tama suruga, amolak kay na milot tama suruga, nagatatwa jena. Papa guru na bitay. Iya ko makunrei de na jagai na salah kedo, amot tama suruga lakay na de na tama suruga bay nina, tabi nagatanya jewe si wali. Iya ko dua bene, de na tama suruga, lele wali. Dia moci di mi bene kota mamai suruga. Nabitta malakda na jagai makun reina. Apa iya mi wat dijagai makun reye apa arwane? Ambokna, lakainna, anak boronena, anak arwanena. Iya mi wat dijagai makun reye. Amo mak busa-busa timuna ustaz saya macerama mapidato sampoi makunrai sampoi. Te makanya kena ucat pada bombo iwita. Tapi tak buka. Te makanya si di makunrai tama neraka nagatanya jena iya parwani. Makanya jagai makunrai. Nasawak kui jagamui makunrai de nagaga pada gampang na tama suruga makunrai itu. Makanya biasa supaya di mana-mana kau mau luka tulini ke makunrai. Mamiraja kini ke makunrai. Lau ki pasai megato makunrai. Oko sikolangi megato makunrai. Oko tokoe mega makunrai. Insya Allah oko suruga megato makunrai. Amin. Mario tu pertama suruga makunrai. Sini no masalah magampat tama suruga makunrai. Pertama asalan najagaini sampai jam 5 waktuna. Satu. Yang kedua, napasuku di puasa Ramalanna. Yang ketiga, najagaini kehormatannya sekaligus kehormatan suaminya. Yang keempat, naturus sini taat kepada suaminya. Apa mina pogau amode na menre makka makunreye ko na pagau ya pae arua babanna suruga mobi ya tola arua babanna suruga mak dapai tingnya mana tama suruga na ko tama ni suruga makunreye amode na tama lakaina na salah itu dah ni kalau suruga ya ya api di orang ini amot tama ki suruga na de na tama nagataki. Lagi nak koro, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dan bertanggung jawab kepada makun reina. Nah, ini perlu ijagai makun reye. Waktu naitanai nabita, ma hakku zaujati minna agar rohana makun rekoidi. Salah satu makannya bita, wala tahjur illa fil bait. Aja muasara bainemu, aja musalai benemu, sangadinna bola panonroi. Iya tu nabi kabalama kokoy apa magai isalai bainewet palawangan. Jagai makun reye, ya ko tama suruga makun reye insyaallah. Menyematuki tama idi apa magai bahkan ia ko makun reye nasorong ilakain na masu pole bolana untuk ngurusu agama. Maka ia makun raya lebih mariolo tama suruga 500 tahun ketimbang suaminya. Magi na mariolo nakda. Nasabak melo ipamode untuk jempu ilakain nama tu. Amo pak galung ko tanogi makotoro. Lakain na makareso bainina dupa yolo aselena. Eta matapa igare ko magaluki maga ni galung ni bapak na. Maga ni galungmu. Nakadanapay domping. Sisan na matasa asena, maga niya seta. Dua ni punna. Sisan na puri sangking, ken romana li nagabaku. Jadi di dalam ni. Jadi nasorongi, nacalowi lakay na masu pole bolana untuk ngurus agama. Iole makunek tama suruga. Sini no masalah malabing kadere. Yang paling penting sifatnya tawaduknya Nabi itu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum
Na yaro nabita to nasarnya pamasenannya asalamakan. Napoji pakkere si bawa tau padie. Wayajli suma'ahum napoji to tuda si bawa menanro. Napoji tau padie nabita newa si tudanang. Angka sahabat nabita liwa padina. Mapadi pinabilal. Mabolo pinabilal. Iye Bilal ang kamo sandalak na. Iye sahabat na nabita Julaibib asan na amo sandalak na dito gaga. Malas-lasa aja na. Maponco watak kalena dena lampulak ka na. Liwa bolon na. Dena mansabatiran na. Mancaji aib oko badina watiro ko dena manasa indok na ambok na tawe. Macik di tawe si bawangi. Nah kebetulan Julaibib di mana kasih ganon ya to nama jatapana, ya to nama lotong, ya to nama bolong. Dena lampulak kena dena sandala. Tetapi tulisan pertama non remas sempajar cuma mengerti aku to kasih sunda roe. Dena memang tengah tahu kasih Pak Nisa ngalina maka nama jaji kasih tapaku Tapi agak kejadian nabita denan rewa bolana kodena lau jolok situ dangan ngiro Julaibib. Macik dito si bawangi. Tapi nabita, dena lisu ko dena lo si Pak dua jorok si Pak bicara. Aga pembicara nabita terakhir yaro na podang Julaibib. Dega gaji gaga Pak 77 murmak bene. Macawai Julaibib makara ni kat milo pasiala ka anak na liwat jana tapaku. Isa mo to kasi baja tapana. Cawa-cawa nabita lisu ni pura dia wasitu danger. Pemangi ang kasilaw. Di kapat tujuh mak bene. Nakara dia juga gapuji kak kasih. Cawa-cawa nabita yang ketiga kalinya di kapat tujuh mak bene juga nakara ya kau kapuji kami lo kak. Langsung lekatan ni liman ko nabita. Na peden rejokka. Mangimpuru mana sini na sahabat lain lah. Mana kay Ronala liman na to malabdi. Mana keronala lima na nagatani si Tinro maka dai Julaibib kenro ki melo lawan akan accio bawan no je. Nadapi bola na si dia tau sogi arum. Bola tau sogi arum oko diro lepas si Julaibib. Na podangi pun na bola kadai nabita. Ang kaji anak tanah dar makanja tapana maminasa kaji makokwe letuki. Maka day pun na boleh alhamdulillah pada ko na tumpu ka ulang surat ta'ala reko idi melo mancaj manituku. Maka day nabitatani ya iye Julaibib nakau jolo langsung berubah jolo podang indo na alas kami na podang indo na para tiala dai na podang indo na angke nabi talatuki anak ta weh tarimai nah kada untuk Julaibib aja aga na sanga kitau maka kanja tapan anak ta ni kasih Julaibib de gambang kaiwi ning kalingay anak na mapaniwang ambo indo masui anak na embo lamugahan watat dorakai nabita maka day pungalatala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nigi dorakai pungalatalan niya surona ia tu tahu pusa man nafsa. Tarima Julaibib mbo. Tarupasay tarima. Apa na naimelo wanita solihah. Makanya tapana tetapi nasaba ilona nabita de mungkin apa kasiasika surona Allah Ta'ala. Itarima ipak buting ipak kawin. Pure kawin ngesona waninna napay leso isa de panamatin ro si bawa angke pangobi nabita pak melo mamusu tawe kwelei. Jadi mangobi tojok kana soy may mamusu ko uhud. Neng kalinga Julaibib makare patyo ka. Sila lo muje buting paru koe. Aja na wonro patyo ka. Magi na koro nisang alena Julaibib terpaksa kasih bene kumi poji ka la wonro matuak ku dua-dua na caka. Jok ka mamusu iri peki kisai
Sahid Julaibib. Dia nasampak malam pertama na mati. Tapi waktu itu pakali na bita. Pakali salangi waktu itu. Iparese pasukannya. Irwan niro pacapuran. Magi pasukan ganda mana mo? Ganda. Iya, dega kurang. Ganda mana pasukannya pada deni gaga Julaib kasih nasa mopi ganda. Onro dena kasih na yacuk Julaibib. Makanya bitakin apa Julaibib. Oh iya na tuh dega gaga. Iparesay ternyata ke Julaibib mati na diodara pitu kapere sa dena na uno napa mati. Mati sahih Julaibib maka nabita sendiri ngiti matan na alena kokong Julaibib apa bicu mitumi tau na kokong Julaibib napa na paci-pacingi na walungi napa na alena sendiri lemai. Nah itu keberasan itu maka da nabita na poji newas itu dangat to padie na siarai to malasana na patakbo matu itu matena alena sendiri kokong ni Julaib jana sana Julaib nak pada lemma pura lemma cak gilung na bita maka sahabat na magi tetap cak gilung nak kada witai bidadari mak bitangi Julaib dalam kisah yang lain maka naita na bita nalai oli na Julaib na sabak babolona nalai pancaji arang bidadari. Sini no masalah lebih yang kaderi. Itulah sifat-sifat yang contohkan oleh Nabi. Ia kon kamu wat bitala tabokongi insyaallah amo de gagali sutawata angkatota poliang. Ti akamalakangi maka insyaallah apalatukangi kon kato di panasading apalatukangi insyaallah membagi-magi itu si bawa Nabi tamatu adalah surga pamasina pungana taala. Dan saya serahkan kepada Pak Kua untuk baca doa. Menyematu saya di Pak Dua baca doa Pak makilo-kilo ngijolo. Jadi aja lo tak dapat makilongnya tuh Pak Kua. Nah, insyaallah jadi saya kira demikian saya sampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus nale ababi boleh neraka sijil pada rajana kerikini. Ia kotapai rupat dempat na burung ababil. Sinin na kami sabok-sabok pada dauk purenan rula. Biasa kita kata dauk purenan rula sabok-sabok makwa tu modelin. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ipancaji sabok-sabok pada dauk purenan re ulla. Ia kuiro virus tero na kanay lakat na gajay tambus latu bubuan. Ia ko tahu na kanna langsung boro. Mak goro majabaw na. Gangkan na Raja Abraha sendiri lari li su kampuna di nadapi ya manamati. Mati mana si di pasukan bergajah. Maka ia naro yasan tahun gajah okuniro jaji nabita. Napitangi pun Allah Ta'ala akuasana untuk mewai agama na yang kaya tahu coba-coba untuk jaru-jarui. Waktu najaji Nabi napitangi sifat kenabiannya. Kenapa Pak bersanjur nahi? Nabi lahir dalam keadaan tajam carilla killa. Macahaya waktu najaji Nabi cahayana nabita sempat pede apie na sompai toko Paris. Matau-tau ngetuero apie na sompai toko Paris. Jajina nabita cahayana pede apie oko Paris. Taparangi saloe bakat tasi enonroi masoro-soro to mapak dua langsung mati silalona. Berkat cahayana nabita to nasaripa masih nania asalamakan. Yan ronak kada guru tajak par ilan barasanji kebetulan dia baca dapat barasanji juga tambah cede. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah. Nayaro nabita to nasari pamasenannya asalamakan tau kami na suku ancajingan na suku watakale suku to sipa-sipa na
Ia komelo ki macindrolai si bitau ta sapa-sapa suku-suku bilah. Bermacio tu ki suku. Nabita suku watakale suku sipa. Tidak ada celah. Angka tahu makasi watakalena sipa na tamamuka. Nabita bunga jaji mupi tajak cari laki-laki letuk batoa. Nabita tercatat tahu kami nasuku magaretak tapana. Onro suku nagaretak na nabita. Ia ko angka tahu maja tapana mak depe macin rolotui magaretak. Cede. Dena pada ini. Iya mah kok kon kata magarata, to mak depe. Pede magarata ini pede majatap. Mah kira ko amo magarata mah ko dena suku garatan. Nabita suku ngatu garatan. Magarata pinabita na Nabi Yusuf. Biasa kita Nabi Yusuf. Ode. Tapi ko makadaki magarata Nabi Yusuf atau pak bawan ni. Ia komat tengangi makira-kira lasuna makun raya na lalo Nabi Yusuf. Capu lasuna kira pak jelok na naira dena seding apa natanga Nabi Yusuf. Honru karata na ro. Angka Ustaz Pawi ia komiki magarata anata. Ia koi tampui baca-baca ngigere surah Yusuf. Berak magarata anak tako jajiwi. Nasa Ustaz tanya angkat to nga makamalakang ni tunay tampo na baca lengi surah Yusuf jajiwi majatap pa na telepon Ustaz mayo pala na majatap pa na ako na baca les surah Yusuf maka de gere papi balin Ustaz kiringa nga gere foto na bapak na. Oh makwe iya, cocok ambo na cindro lagi. Tania geretak na nabita melo ya cindro lagi apa mageretak Nabi Yusuf mageretak pinabita. Tapi tania geretak na melo ya cindro lagi. Ayana tu ampai degaga foto na nabita, dega foto na tu. Magi na dega foto na, ang kagamasi malay sar maki gua baleho. Napasang ni wiriwatata na gili pangutoy miti talap-lap matu din nasadari. Jadi gaga foto na bita apa tani meto garata na mila cinrolay agan na pala sipakna. Dua sifat na narampi guru Ja'far ilan na barasanji kaling-kalingon na. Pertama, syadidal hayai. Nabita matanre siri. Lain ni matanre siri, lain ni mega siri. Ia ko mega siri na tawe, biasa na maluta-luta. Amoy pagkasiri ko si sami de na masiri apa mega mo pasiri na talu karoba pi. Ya ko si sami ang parang de na paduli. Tau mega siri na yun. Tapi matanre siri malak manini. Anu wadingi po siri aja nak kada pagawin amo makdape dito na Chinay. Napay arwa taong umuru na nabita matcha ni matanre siri. Ya ko arwa taong kelas 2 SD bindingi anak ta. Nabita anak biu-biu. 20 itampuna mati ambokna. Anak taon na mati indok na. Ipiaro ko nene na 2 taon na mati to. Lanjut ipaliaro ko murena Abu Talib. Arwa taon na ipiaro ko Abu Talib. Iyaro Abu Talib 2 telu wijawijan na de to kasi na masagi na andre na. Jagang kan na ya komelo na pandre anak na nakalangi na pasiada inurena. Dengan harapan amonan recek de kosipaka masing-masing ki baraka turung genna itu.
amo anu cekde kusipa ka mase-mase ki napaturu barakai pengalatala ganna iya tu te amo mega koya dapai denang kana melo ganna waktu na manre siada sapui sana kabatulan melo japui nabita pakan rengi ni tay liman na ali milotot japui nagatang liman magi nagatang liman na nisang alena nabita iya menumpam mak sapui sakupun na bola masa iya milok medangi tinagatang alena menumpam mak masa iya medangi iya sipak lanya makokwe maromo iya to na menumpang iya to na melo cocong lepa piru mamiok ko bola betanata we na parisura nabita na pamanaras sipa tujue napatuju sa puisan na magi majanci pungalatala ilalan na hadis kutsi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi pungalatala patuju atanna narekoyero atay na puji patuju sila surah salana jadi komelo kina patuju pungalatala aguri patuju pada taru patau makoro janci do pungalatala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama amasay kotanay namasay ki polease langi komelo ki namasay pungalatala amasay padat tarupataw kolebok na wanilino gangkan na makada guru ta iya komelo ki mita sipa 7 angka ko 25 itagari 5 ya pada letu si di kanan si di kiri pada lain jama-jaman na pada leto ya komit beppa melo ijappu na itimpu 5 gak jappu ko beppa kanang te ya ko talo kanang te kanang angka konde-konde kanang apang panas kanan maga pi pale najappu kiri lepi masupi matu yero pura timpu lelean na to si kiri dena suruh langsung kerja nisami matto aja mana pura na jama dena nau dena kada iko kanang iya mana ko be patuli ko lupa iya mana supi denan angka to maleki dui ba iko si tarimai denan noko magi na kuaro kanang simbol punggawa kiri anak guru mengerti punggawa iyo kiri iya memang terima duit tapi tajamnya kembali ke jam tangan iko pakai kamu tuh kana tapi cari data ciri-ciri malika cicing ulawang iko pakai kiri bangga si kiri amos soe matan reto pak ya pitangi iya sih pak lanyak tuh makokwe punggawa dia na mengerti ko anak guru na anak guru kurang ngajar atau misili punggawa anak yung mundo to 5 loca iya nak kada guru takun kalyadain asipa pada ko 25 mu wala takun kal ainain aja tasipa pada 2 mata tah magatosi 2 mata we yatosi tu pale 2 mata ya mak bali bola ingat bapal lawangan ni na desi semanahandang kaneritai 2 mata si jalik-jalingnya mongolo maku aki maku mana ni agili siki maku mana sih denang kana melo si tiro iwa ko na bibay pala malasi si wali dena pamago-mago mago tu bali bola de malaparu 2 mata ya maka de guruta
aja tali sifatna dua mata. Pakai bawa ni makita aja tali sifatna. Iya na tu na po Allah Ta'ala korangnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ilalan na watakalimu dega hamu tangga yo. 25 padahal tapi sifat 7. 2 mata mak bali bola dia nasi jeling. Tangga-tangga cik deh. Ala ni sifatna 25 aja tali 2 sifatna 2 mata. Yang kedua, sifat yang menonjol adalah tawadu. Tawadu. Alena jai ila fi kajena yamato tepat pangi pakaianna yamato perai dadi na bembekna yamato tetengi sebolana. Magi na takok sandala na po guru tajapar ilala barasanjin na ye. Sandala pakai kami na mariawa tapi koye sandala lai pakai lo masigi ipake mukbi tawe madecing oni sandala na bilal na pakai lo masigi mukbi tawe mas sempajang ayala sholat lo kimi mas sempajang ayalal fala lo kimi to pakala jiko bangi te makada hayalal fala betul itu pada lo kimi to pakala jiko deta lau tak pakalangnya leta. Sandala na pake bilang mukbi tay mas sempanya, mukbi tawe pakala. Sandala na oninna angkanyo ko suruga, angka mukbi taw no kolino. Makanya ko masuki matu na deka sandala ta 2 mina barang. Ko de nilala suruga angka to malay. Natit pangi wajajuna hidup sederhana. Amo man punggawa tapi dia na langsung nak dia wajajuna ko sopi sempat na tipang pangulut ta umar sempat mahkamalakan ni waktu na yobi ko si diraja terima goncina Baitul Muqaddas maka dia tahu baju ballo tetap pakai raja mau biki na pakai baju ballona maka lalan na sa di pamagay biasa na itanabita ite pawajajuna nabukai baju ballona napasang wajajuna 10 telu patipan menrik mangolok ko raja napayoko pintu gerbangnya ibilami mani patipan wajajuna si di 2 telu apa 10 2 maka dari raja tania apa ia lau tajangnya untuk terima goncina Baitul Muqaddas tawadu mak cinrolok ko nabinna sampai 10 telu patepan wajajuna na napa 10 2 tanya apa iya kau pusak paci di kaya sang Umar iya pita patepan ko kalipat na bicu dah kalau iya season na langsung ta masalah raja lolo rakyat tanpa basa-basi digapan saratan niga pakwero pungala ta'ala patarakai da raja na tawe rigau angkana simata mappa katuna ale alena perai dadi na bimbalana betul na jama-jama lino ye maka dagaki dina pakareso na bita sempa alena perai dadi na bimbalana na pahami man na bita maka da iya tulino na pancaji po ng Allah Ta'ala memang onro makareso ye kung kataw kolino na tiya makareso salon rongi kami suruh gawat di monro onro makareso ni tokolino cuma pakasingi pahata onro makareso 2 yakaresoi lino akhirat pakaresolino nabita tetapi ia kolino na jama de na pasayalena ia tomi na dapi ina jama tapi ko akhirat na pasalena ia natumpai makada pengulut ta'ali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada ia ko makaresolino ki anggai miki tu mananungan betul na ia ko puro ki papisau ki banyak pasti sangadi pasti milongki tu malampe apalagi ko bangi tahu papisaui pura pasti masam paja napa tapogau barakat tu na lengi pung Allah Ta'ala
Mo cek demi talolongan, ko pura mo mas sampayang, napapatarusi, insya Allah barakah ko tu. Ya ko kampota, khusus di Indonesia, ega paje dalek barakah mi makurang. Barakah mi makurang, magi na karo, daripada cindolay na bitay, batay na masapalino Masapalino na bita. Tetapi, iya ko waktu sampayan ni, waktu na yurusu agama maka napalepang ni jama-jama linona, iya cindolay Maka iya tu tau macindolay ko na bita, cek de ni jama-jama lino na jama, mega polian na. Mega onroegan na polian na. Napake kolino, lattu matena, ang kamu pa nasisa lattu suruga na pake. Tapi terperhatikan itu makatay jama-jama lino mega jaman na, liwa repana, dade na sidapi, o kamu pilino de na sidapi. Apalagi lattu suruga, de gagal lattu suruga. Apa mau tu sampajan na jama tu lino na. Cek de mina lolongan. Tapi tau magamay macurok na bita, cek de ni jaman na, tapi mega palolongan na, onroegan na, sidapi atutungan na boko lattu suruga pamasena pungan ta'ala. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gada. Ya tu si ko akhirat tajama, majama agama ki, angga aleta makada melo ni mate baja. Jikon kata kasa agama, apari-pari ki mate kaki dinaganda. Bangi tahu apari-pari ki atau makada matu cinampak pi. Maka batin na bitangi contoh. Kemudian alena mewai siolong-polong isak bolana. Alena tetengi isak bolana nasi bawai patete si 77. Nabita newai si balireso isak bolana. Nabita jagaiwi isak bolana. Magi terutama makunrena. Apa ia tu makunrei kode na jagai? Makunrei kode na jagai? Gangkan na masalah kedona, de na tama suruga, amolak kay na milot tama suruga, nagatatwa jena. Papa guru na bitay, iya ko makunray de na ijagay na salah kedo, amot tama suruga lakay na de na tama suruga bay nina, tabi, nagatang ya jewe si wali. Iya ko dua bene, de na tama suruga, lele wali. Dia moci di mi bene kota mamai suruga. Nabita malakda na jagay makunray na. Apa iya mi wat di jagay makunray apa arwane? Ambok na, lakain na, anak borone na, anak arwane na. Iya mi wat di jagay makunray Amo mak busa-busa timuna ustaz sa macerama mapidato sampoy makunray sampoy. Tay makalaki na ucat pada bombo iwita. Tatay tabuka. Makanya si di makunray tama neraka nagatang ya dia na iya parwani. Makanya jagai makunray. Nasawa ko jagamoy makunray de nagaga pada gampan na tama suruga makunray itu. Makanya biasa supaya di mana-mana kau mau luka tulimi ga makunray. Mamiraja kimi ga makunray. Lau ki pasai megato makunray. Oko sikolangi megato makunray. Oko tokoe mega makunray. Insya Allah oko suruga megato makunray. Amin. Mario tu pertama suruga makunray. Sini no masalah magampat tama suruga makunray. Pertama asalan najagaini sampai jam 5 waktuna. Satu. Yang kedua, napasuku ni puasa Ramalana. Yang ketiga, najagaini kehormatannya sekaligus kehormatan suaminya. Yang keempat, naturus sini taat kepada suaminya. Apa mina pogau amode na menre makka makunreye ko na pagau ya pae arua baban na suruga mobi ya tola arua baban na suruga mak dapai tingnya mana tama suruga na kotama ni suruga makunreye amode na tama lakaina na salah itu
Dah, ini kalau surga ya. Ya api di orang ini, amo tama ki surga, nadena tama nagataki. Lagi nak koro, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dan bertanggung jawab kepada makun reina. Nah, ini perlu ijagai makun reye. Waktu naitanai nabita, ma hakku zaujati minna agar rohana makun rekoidi. Salah satu makanya bita, wala tahjur illa fil bait. Aja muasara bainemu, aja musalai benemu, sangadinna bola panonroi. Bola panonroi. Iya tu nabi gabalama kokoy apa magai isalai bainewet palawangan. Jagai makun reye, ya ko tama suruga makun reye insyaallah. Manyamatoki tama idi apa magai. Bahkan ia ko makun reye nasorong ilakain na masu pole bolana untuk ngurusu agama. Maka ia makun raya lebih mariolo tama suruga 500 tahun ketimbang suaminya. Magi na mariolo nak da. Nasabak melo ipamode untuk jempu ilakain nama tu. Amo pak galung ko tanogi makotoro. Lakain na makareso bainina dupa yolo aselena. Eta matapa igare ko magaluki, maga ni galung ni bapak na. Maga ni galungmu. Nakadanapay domping. Sisan na matasa asena, maaga niya seta. Dua ni punna. Sisan na puri sangking, ken romanya li nagabaku. Jadi di dalam ni. Jadi nasorongi, nacalowi lakay na masu pole bolana untuk ngurus agama. Iole makunay tama suruga. Sini no masalah malabing kadere. Yang paling penting sifatnya tawaduknya Nabi itu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nayaro Nabi tato nasarnya pamasenannya asalamakan napoji pakkere esibawa taupat die wa yajlisu ma'ahum napoji itu tuda sibawa menanro.